ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзили шумост. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати рӯзи Абуалӣ ибни Сино ва табибони Тоҷикистон ҷамъомади бошукӯҳи идона бо барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев ба муносибати рӯзи бузургдошти Абуалӣ ибни Сино ва табибони тоҷик ҷамъомади бошукӯҳи идона баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода кормандон ва собиқадорони соҳаи тандурустиро бо иди касбиашон табрику муборакбод намуда дар бораи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пешвои муаззами миллат дастгириҳои раиси вилояти Суғд ҷиҳати рушди соҳаи тиб сол беҳтар гардида имкониятҳои ташхису табобат дар шаҳру деҳоти Панҷакент ва нақшаи бунёди даҳҳо иншооти соҳа ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сухан гуфт. зикр гардид ки санаи 11 июли соли равон зимни сафари корӣ ба шаҳри босонияи Панҷакент сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ соҳаи тандурустии шаҳри Панҷакент мунтазам рушд карда заминаи моддиву техникӣ ва иқтидори кадрии муассисаҳои тиббӣ ба маротиб беҳтар гардида дар ин давра бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи беш аз 116 миллион сомонӣ ва аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд зиёда аз 69 миллион сомонӣ иншооти соҳаи тандурустии шаҳру деҳоти Панҷакент бунёду таъмир карда шудааст. гуфтам ба маврид аст ки чанд сол муқаддам бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави беморхонаи марказии шаҳр, таваллудхонаи марказӣ ва моҳи июли соли ҷорӣ зимни ташрифашон ба шаҳр 5 муассисаи тиббӣ аз ҷумла бинои беморхонаи минтақавии деҳаи Ғӯйсари ҷамоати деҳоти Лоиқширалӣ барои 120 кат ва 4 муассисаҳои дигари тандурустӣ ба тариқи маҷозӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тибқи дастуру супоришҳои сарвари давлат барои баланд бардоштани дараҷаи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, беҳтар кардани таъминоти моддиву техникии соҳа, таъмиру таҷдиди бинои муассисаҳои тандурустӣ, коҳиш додани бемориҳои гуногун ҳамаи тадбирҳои заруриро меандешад. дар ҷарони суханронии хеш раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз роҳбарият ва кормандони муассисаҳои тандурустӣ даъват ба амал овард ки онҳо бояд ҷавобан ба ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои сифатан беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ равона созанд ва ҳамзамон дар самти такмилу маҳорати касбӣ омода намудани беҳтарин мутахассисон, истифода аз технологияи муосир ва одобу муоширати хеле хуб бо беморон тадбирҳои мушаххасро амалӣ намоянд. роҳбарияти беморхонаи марказӣ ва ҳамаи муассисаҳои тандурустии шаҳру деҳоти Панҷакент новобаста аз шакли моликият вазифадор шуданд ки бояд дар татбиқи эълон шудани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисодӣ, рақамӣ ва инноватсия ва дигар барномаҳои қабул гардида бо масъулияти баланд саҳми назаррас гузоранд. бояд гуфт ки дар даврони соҳибистиқлоли кишвар бо дастгириву ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустӣ рушд кард. имрӯзҳо дар мамлакати маҳбубамон соҳаи тандурустӣ рӯз аз рӯз рушд мекунад. табибони ҷавон бештар мешаванд, марказҳои нави тиббӣ сохта мешаванд ва шароити беҳтари хизматрасонӣ бо таҷҳизоти тиббии ҳозиразамон ба аҳолӣ фароҳам оварда мешавад. ин ҳама гувоҳи он аст ки арҷгузорӣ ба табибон танҳо бо сухан нест, балки бо амал ҳам равшан мегардад. дар даврони соҳибистиқлоли кишвар беш аз 10 маротиба маоши кормандони соҳа аз ҷумла 3 соли охир 100% зиёд кардани ҳаҷми маоши коркунони ин соҳа аз таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ва дастгириҳои сарвари давлат дарак медиҳад. бояд гуфт ки табиб ба дарди бемор умеду шифо мебахшад. ин касб танҳо дониш нест, балки дилсӯзӣ, раҳм, таҳаммул ва садоқатро талаб мекунад. табибон барои саломатии мардум бо дониши мукаммал, дили пок, сухани нек
چهره خندان و مهربانی و روحبلندی با بیماران عمری دوباره میبخشند. این مهر و محبت به کسب و کارشان است که بیماران با دلی شاد طبابت مییابند. در خاتمه جمع آمدی ایدانه در فضای تنتنوی به گروه طبیبان، کارمندان مؤسسه های تندرستی و سابقه‌داران این ساحه عنوانهای فخری ساحوی، سپاسنامه ها و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. نشانی علاجی تندرستی جمهوری تاجیکستان با شادیزاده خیرالله نرزی‌الله، مدیر شعبه اندوجراحی بیمارخانه مرکزی شهر پنجکن. از طرف اهل هنری شهری پنجکند و آوازخوان از شهری بوسنیای خوجند سرداربک سولیف برنامه دلانگیزی کنسرتی نمایش داده شد. گزارش مهندس اتمولویوا، خیام جورایف و طلبشا توشف. در جلسه نوبتی کمیسیه دعوتی جوانان به صف ارتش ملی جمهوری تاجیکستان اساساً نقشه وظیفه ها و مسئولیت اعضای کمیسیه دعوت، رئیسان جماعت‌های دهات، محله‌های شهر و دیگر مسئولین تحلیل و بررسی گردید. در جلسه وسیع کمیسیه دعوت جوانان به خدمت حربی با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن، پروکراتور شهر، شعبه امنیت دولتی، شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن، کمیسریت حربی، هیئت کمیسیه دعوت، رئیسان جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، مؤسسه‌های تعلیمی و فعالان ساحه‌های گوناگون برگزار گردید. این مسئله به طور خیلی جدی تحلیل و بررسی شده برای سری وقت انجام دادن کارهای آمادگی در نزد مسئولین دستور و سفارش‌های مشخص گذاشته شد. در آغاز جلسه معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده حاضرین را با قرار رئیس شهر پنجکن از سنه 12 ایون سال 2025 درباره گذراندن آموزش پیش از دعوتی، آماده نمودن شهروندان سال تولدشان 1998 و 2007 به خدمت حربی در دعوت تیرماهی سال 2025 شناس کرد. پروکرور شهر پنجکن مشاور عدده درجه 1 اسکندر رحمتزاده در جریان سخنرانی خویش پیرامون نتیجه های جنبست دعوت های بهاری و تیرماهی سال 2024 و بهاری سال 2025 به حاضرین اطلاع داد که سالهای آخر در شهر پنجکن نقشه دعوت در مدت خیلی کوتاه اجرا می گردید و باید این روند ادامه داده شود. پروکرور شهر پنجکن اسکندر رحمتزاده تاکید کرد که تا به حال ما باید فعالیت کمیسیه های دعوت از جمله کمیسیه طبی را خیلی جدی به راه مانده کمبودی های سالهای پیشین جای داشته را سری وقت برطرف سازیم. در معروضه پروکرور شهر پنجکن تاکید شد که عین زمان برای بلند برداشتن تربیت حربی و تندرستی جوانان، جلب آنها به چاره‌بینی‌های ورزشی و حربی همه امکانات‌ها فراهم آورده نشدند. از جمله همگی در 63 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات پنجکن میدانچه‌های حربی وجود دارد و در مؤسسه‌های تعلیمی باقی مانده چنین میدانچه‌ها تا به حال بنیاد نشده است که این حالت با آمادگی حربی و تندرستی نورسان و جوانان تأثیری منفی می‌رساند. از 125 نفر آموزگاران دفاع حربی همگی 48 نفر آنها تحصیلات عالی دارند. تاکید شد که 215 نفر
хаткардагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ шаҳру деҳоти Панҷакент ки ба донишгоҳу донишкадаҳои олӣ дохил нашуданд, то ба ҳол ба хидмати ҳарбӣ ҷалб карда нашуданд. дар гузориши прокурори шаҳри Панҷакент таъкид шуд ки фаъолияти ҷамоати деҳоти Хурмӣ дар самти сафарбарии ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб ташкил карда шудааст ва бояд дар дигар ҷамоатҳои деҳот аз таҷрибаи ҷамоати деҳоти Хурмии ҳаматарафа истифода намоянд. дар ҷаласа таъкид шуд ки фаъолияти кумитаҳои маҳаллаҳои шаҳр аз ҷумла раисони кумитаҳои маҳаллаҳо ба талабот ҷавоб намедиҳад ва иштирок накардани онҳо дар ин ҷаласа гувоҳ бар он аст ки то ба ҳол мо вобаста ба ин масъалаи муҳим даъвати ҷавонон ба хидмати модар ватан муносибати ҷиддӣ надорем. дар ҷаласа сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент подполковники милитсия ташрифёфта Шовалӣ, муовини сардори шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Амонов Муҳаммад Шариф, комиссари ҳарбии шаҳри Панҷакент Абунасрзода Мирзо ба сухан баромада андешаву мулоҳизоти хешро дар бораи муқаддас будани хизмати модарватан ки дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон махсус таъкид шуданд баён карданд ва изҳор доштанд ки дар давраи даъвати тирамоҳӣ навҷавонон ва онҳое ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар даъват мешаванд аз ҷониби ин мақомот кӯмакҳои калон расонида мешавад. дар хотимаи ин ҷаласа прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода дар назди масъулин дастури супоришҳои мушаххас гузошт ва изҳор дошт ки бояд соли равон дар даъвати тирамоҳӣ шаҳри Панҷакент яке аз аввалинҳо шуда бояд нақшаи даъватро бо сари баланд ба иҷро бирасонад. барномаро идома медиҳем. соли равон тавассути маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чанд нафар хатмкардагони шаҳру деҳоти Панҷакент ба донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷҳо дохил шуданд. хабарнигорони мо дар ин бора бо роҳбари маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон Сунатулло Муҳиддинов мусоҳиба оростанд. мутаваҷҷеҳ бошед. ба маълумоти тамошобинон мерасонам ки имсол хаткунандагони муассисаи таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент дар умум 3685 нафарро ташкил медод ки аз ин шумора 3282 нафар дар даври бақайдгирии марҳилаи асосӣ ҳуҷҷат спориданд ки аз ин шумора 1591 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. ин нисбат ба соли гузашта шумораи духтарон аз 500 то зиёдтар аст ки ин ҳам гувоҳи он аст ки бештар духтарон ба илмомӯзӣ ва касбомӯзӣ ҷалб шуда истодаанд. шумораи бештари довталабон интихоби соҳаи тибро гирифтанд ки лекин дар он балҳои гузаришаш нисбати дигар ихтисосон, нисбати дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ хело ва хело баланд аст. агар мисол гирем, нақшаи қабули ихтисоси кори табобатӣ рӯзона ройгон донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Сино 201 нафар буд. шумораи довталабоне ки ҳамин ихтисосро интихоб намуданд зиёда аз 13000 нафар буданд ки аз ҳамин шумора 200 нафар беҳтарино ва балҳои баландтарин дошта ба комёб шуда метавонанд. аз Панҷакент набуданд? аз Панҷакент низ ҳастанд, аз Панҷакент буданд. ҳастанд довталабоне ки бениҳоят натиҷаҳои хуб, назаррас, дониши баланд нишон додагӣ ҳастанд. онҳо бемамоният ба муассисаи таълимии дахтори худ қабул мешаванд. яъне имсол натиҷаҳо беҳтар аст? натиҷа беҳтар аст. ҳамаи ин боз бори дигар гуфта мегузарам бо
دستگیری به واسطه رئیس شهر محترم خالقزاده عبدالخالق که روند حجت سپاری روند جلب داوطلبان را همه وقت تحت نظارت خود قرار داده از شخصان مسئول نیز را طلب کرده است. مرحله تکراری هستند؟ بله، با قیدگیری جهت تقسیمات تکراری برای داوطلبانی که در دور اساسی تقسیمات نایل نگشتند، یعنی بالهای آنها به یگان اختصاصهایشان نرسید، با آنها نیز باز حقوق داده شد که در تقسیمات تکراری جایهای خالی مؤسسه تعلیمی را ما پیشنهاد میکنیم و آنها انتخاب مینمایند. برای نفرانی که عموما از قید مرکز نگذاشتند و خواهش اشتراک کردن در نظام امتحانات مرکزاندهی داخل شوی دارند، از سنه 2 سپتامبر دور سوم به قیدگیری داوطلبان آغاز شده 10 روز ادامه می‌یابد و سنه 15 سپتامبر امتحانهایش برگزار می‌گردد. در آخر همین را گفتنی هستم که ما تمام سعی و کوشش خود را به خرج می‌دهیم تا نسل آینده ما صاحب کسب، صاحب معلومات گردد و از همه خوانندگان، از پدر و مادران، از آموزگاران مؤسسه تعلیمی خواهش کرده می شود که برای داوطلب کامیاب گردیدنش سهم آموزگاران به نهایت زیاد است. موافق نقشه خود مؤسسه تعلیمی، نقشه های درسی تعلیم و تربیت را در مؤسسه تعلیمی جانب کرده شود. با مقصد بلند برداشتن سطح و صفت آموزش زبان انگلیسی مشورت آموزگاران این فن گذرانده شد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های ریاست معارف ولایت سوخت و شعبه معارف شهر پنجکند، مشورت اوگوستی و سمینار دستوردهی برای آموزگاران همه فن‌ها برگزار گردید. سنه 18 اوگوستی سال روان سمینار مشورت اوگوستی آموزگاران فن زبان انگلیسی با اشتراک مدیر شعبه معارف عثمانزاده مقصدالله، مشاور فن زبان انگلیسی شفیع و بیساکنه محمدیف و آموزگاران فن زبان انگلیسی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات پنجکند برگزار گردید. چخله که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خود دائما تاکید می‌سازند که امروزها نسل نورس دوران استقلالیت باید زبان‌های خارجی از قبیل زبان روسی و انگلیسی را خوب آموزند و مثل زبان مادری خود آزادانه حرف زده توانند. در ادامه برآمد و گزارش‌ها عاید نوگانی‌های فن زبان انگلیسی، مسائل مبرم نظریه، عملیه و متدیکای تعلیم و تدریس فن زبان انگلیسی، اداره کنی روند تعلیم و تربیه در مؤسسه های تعلیمی و مانند اینها مورد بررسی قرار گرفت. همزمان نظام نوی بهاگذاری دهخاله یکی از عنصرهای مهم در روند تدریس و در مسائل حل طلب ساحه معروضه ها شنیده شده. عاید نظام نوی بهاگذاری دهخاله کارمند شعبه معارف با آموزگاران فن زبان انگلیسی کارهای فهماندهی داد. گزارش دلفروز حفیظ و طلبشاه تاشف. тамошобинони азиз ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. маъмурияти корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри панҷакент ба таваҷҷӯҳи роҳбарони корхонаҳои буҷетӣ, тиҷоратӣ ва шаҳрвандон мерасонад ки мутобиқи фармоиши директори генералии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналии ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 октябри соли 2024 дар бораи насби ҳисобкунакҳои обӣ ба корхонаҳои буҷетӣ тиҷоратӣ аз ҳисоби муштариён идома дорад. бинобар ин аз роҳбарони корхонаву муассисаҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар асоси фармоиши мазкур барои насби ҳисобкунакҳои обӣ ба корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри панҷакент муроҷиат намоянд. телефон барои тамос 92 801 93 93. такрор мекунам 92 801 93 93. бинандагони гиромӣ ба як эълон мутаваҷҷеҳ бошед.
شهروندان محترم، با اطلاع شما میرسانیم که از سنه 21 تا 24 آگوست سال روان در بینای کاخ لایق شیرالی هیئت کمیسیون بهودی شورای بین المللی هنرمندی عاید به نمایش هنری سوزنی دوزی برگزار می‌گردد. از ساکنان و هنرمندان شهر و دهات پنجکند خواهش کرده می شود که به این نمایشگاه سوزنی های خود را پیشنهاد نمایند. سوزنی های شما از جانب شخصانی مسئول خریداری می گردد. تلفن برای اطلاع بیشتر 92 101 29 61 و 92 852 26 65. تکرار می کنم 92 101 29 61 و 92 852 26 65. تماشاگران گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.